nuanom mema mo akwaba yo Sofia ya bibia boko e de nyame ase so de yakono asade ya ba asomdue amen tieda na se pa enti no ene na ye na ase ya na se no anu no ye na Ghana fo ase asantema titru kumase fo ase ye de o mase ye de o mase so ye nwe o ma hene kwabena asantena busua mu sa ama wo papa wa hene ni monyam sei aban panifo enka ne aban mu panifo ye timba nyina o ma hene se odaso beda wase a ensada enti ye de nyina so ho ase ye de nyame so ase se ode ekwa osade aba bedura asomdwem na bibia koyie uti uba na abaye ya na emu de he uti kwasi yes okode nya dada ya okay say no nti kra ma hu ni sase na nwase ana sa na le tentia no okay le tentia mi twa so me fe bi the same thing so me anam gina hwe so akontuo de bia tu kwan a no de ka ho ba da bi me de ma fa hwe anka ho na yi bi afrim da me call no ana masa bai nyame adom tino akwasi fa si ha na won sam ka enti no ye de obi ase ai omo ba ye nyina ya ka se ye bodin a adaje be boye nti kwabna na ba nyame adom a ono so beto so but obi a be bia ofri bia ba ye da bebre peso omo ba enso bi adwuma nom ne ade nti omo ntimi ama mu nyina na ni somo na mi hire obi a ti mama call online okay enti uba online ya adomonline.com samjata no wa page wa stretching and say yado Asempa Studios now where there Sam George writes to Esla on sim re-registration again enti no bowura mu a de wo patche nyina no so onsa ebetumi aka ewo mu na msasa story ya ye dada baoba politics nso emu a people say Baumia is stingy Suleiman and Brima the video our day abanon to mo hu say can ye vice as an research here den prepare no ba mu a adomonline.com the sansam no so aba na fei ahanso MP and no so ka say ora ejapa mesa o say I will oppose the motion for removal of Oriata and also ye de aba ewa ha na nanso anyame adom kanipa bi bontene san ko meyi na free hono no so ehu asem ba adomonline.com so a eno so ewa ha enti wo back director yan hwe on adomonline no so ye na as a stories no as a stories na ye bia fine enti akwasi say de ewo hono ye nto aso okay babifa daily graphic de bokata enso ento aso use of Ghana card for voting NIAEC system integration on course. Professor Ken Atifa, Executive Secretary Dema National Identification Authority na Ekan say the picture so Ewahanum. I have been honest in fiscal reporting Ken Ofori at Minister of Finance and so Eka ne say Professor Kwesi Boche no more. Yami for pay ekra see. The Herald and so any NIBO signals Ghana card used for 2024 election. Ghana committing economic suicide will delay 2023 budget, says Dr. Mark Esibeyebua. Yes, so also a patch of the Mark and Ofrata say NPP is Ninya Trakra. No more pay American kind ne budget. Finance Ministry runs into 3.8 billion Ghana cedis common fund arrears. JJ Rollins PNDC generation dying as Kwesiboche joins Kojo Chikata, Kofi Awondo, PV Obeng, Ama Benyuado, and others. The Herald. Where do we buy? Yes. Always said the PNDC era no. Okay. Yes, a kwa sir. Amosa. Because e bia na wo bobo mudi akai wo nyuma bia na no won be ye de boaye. Say we call ye no. Bia hwan ya esa no na ye den. I say o say omo am chichire pi. E ma PNDC omo kwa no. Na omo anya anamusifo. Yeah, they say omo from the keda for no. Na nyina. Omo to san na nkogu mabundiem. Say keda ne so akoye nkokrafo nko a. Okay. Enti me the daily guide no eto aso na daily guide de ne say let Oforiata read budget as be ye boa Bex MP said ye kwesi edi kan aka wo de obo
krata ba konim no Ghana will rise again finance minister ene kasa asemi say baby Ghana ate ahwe akodu bia no obesa sore ejina ne naso bio enti kenoforiata eno monsem no strengthening fight against terrorism and also eye womo atutrafo no aya womo to sha ma so no and also ehon sensem pani ya wono so kɔ ne krechi pani kwasibochi enso foni edaha nyame fa ne kra ensieye enti judgment for ato Asian 2 others set for December 1 nyame ya adom a ato Asian nasem dada no a wonim no opani ma bosomi de edikan won behia ewo eye court ho na afa baabi emra ne da ne baabi anesem no fa no ehon so odi afa enti Dr. Marcus Beyebo a ene ofori atansofo ni ne da daily guide nim ha wo srama no say wo moma ne kwan mrase bedwafo no na ken ofori ata making kan budget no na chire de wo ho no na o ma hwede nsunsuan ede boreba ebefa enti we guide de nso no me fa chronicle to aso okay okay me the chronicle to aso a ofori ata shuts down minority claim insists Parliament approved payment for cathedral na no sem no musi hu nkonya na cathedral de ka ho yeah Ombo say National Cathedral des we akwa isika de a free o my Ghana futu de akoshem abra wanye to median fan free mrashe wiafo but ni nyina echi no approved yeah oh okay into a chronicle na de bae na or say we will ward off terrorists from mines dapa ena ekasa seme no ye defense minister ena mrekoduka calls for peace at Ahafo mines etina no de esi wa Ahafo a Adom kase me gide se wate bia hu bia no ena owura mrekoduka eche se adwobreo etuo enkochire de echere NLA reconnect with mother authority in Malta and also wasem ewa ha ena kwa admit yes I failed to pay all the 5% revenue into DACF well okay. It's chronicle quotation or the buy no same John 8:45 but because I speak the truth you don't believe me into chi ni de no say na me de esa nsa me ka no krenti monyemi ni at the corporate into a chronicle e this quotation we buy no ene wa ha no into chronicle de no question pacho okay me de the one krata nesi ene afia my joy online Yako my joy online na me football me share dan ye asade but na eyem ngon kakra say host nation pa opening amoda from a camion de na from me kakra na me say na ne e de na ye ba be because amoda hoti say ya sha ase no a be ye na say kwabra gugu form say ya I say oh nti boy ye be wie de ba yen kas omo ya de nso e wo de a chroma faso masheshe afi World Cup no. And in fact say say is the most expensive organized World Cup since 1930 and as no go pramane so asem maybe be omo amaso me bobo na me de me no omba so me pay investment well kwasi nka wie kura de omo ma me nka nkuku odi wie na wie ade nkuku no wom nkuku no wom say e ha me okay e ha me because omo next match omo mbe shi omo de nya bete o Senegal Netherlands it's me picture Ecuador bokra mo but once omo free mu dey to da bia udi kan quarter na na to da bi so bia omo ye host nation no woni bi omo ye omo film assassin dey san ka mu ye bibi aso no kra refi ni kwa na bo omo omo film yeah, you do susuka. But where your history na because me minti bi. Yeah, history. For the first time say host nation lose the opening game. And at least mon shana vim nem but all the same na omo vim so osuro yi for supporters no. Na me say e dey na omo ate e ne dey na ye hwe. Because na me ngwa but ba me dey anya ngwa mom because you yes no bibia to me say one hwe a wadwe o say body e body baby na hwe baby because no support no vim no wom when you anje na me say oh yeah because any point nti no mo share wo mo app no mo say be ya bia e be wie na say aye oh omo ya de Kwakwari na de ade anche wo pe wa chedi etu ba na Ghana for the yesu film ni say say answer dan konkan asase sa ye de entai omochi ye fa nkranse
So on said the first one from mom that flat but omo crofo no omo cheer up so eh yesusu penta mon kasa na fe atem didie ni de akire bia nkranse no kra be mo next match no ya bomb perade hu ya bomb tigana for yesu no nti imumi anyemre e de na omo de je awurade hu ya mobo ni anye nka Ghana ye rebe fi bia at least ya je world cup holiday bia nke benya no Erade famma ye papa onim de football timi ye me enyan why erade we fa che gugu obi anem na me enam nya den me enhye won oh ane jesi ki e be hye de ada so de abasa erade so be ye enti no hwe hanom so de over 2000 Ghanaian fans expected in Qatar to cheer on the Black Stars 2000 DFA spokesperson e ka say yes mo kwe with vim na mo awo ye wo fie ne ye nso ye chie mo app mo amadu kan wo ho no monyam adwuma ne ye enti ho asem no we arahosem news mu ye de ebramo ya ya o ya nsase ho manso twenti ukọ ho no mo anana ne nipa mienu a allegedly ya bo wontu oku wo mo no ho asem nso na ebo animu hai you are entitled to damages if your tailor fails to sew your Christmas dress on time. Yeah. Say, let me tell you, on Samson Ladi, Joy News. Say, all the atari koma, and tobacco matele ni so pama. No, jitu say, mama na outri bako. Me pama wie. Na outri ne soon, na so kono onye ya. Uwa hu kwan so betimi asama na court. Yes, and come on court. Sike bia, yaji ama because. Why? Wama. Ebi a honhye bi a oye no akachi but in course of the week say bi am 1 week na ofro bi a Wednesday say oh ma me mesre wada we dey fa best 3 days be come now say jutum dia e ho no untim fa ko sama okay ba na man for so bi say de ntoma na kwa yemfa pam krata nkan no bi ase yemfa ayi lawyer ni echi enti de wo kan ye de ewo Ghana constitution Ghana mambranim ye wow Ghana ani ye mre ni ma wo pa o say enchiwa o say mre bi anya adwuma Ghana I see enti we na nya kamafo a compensation ya be say o say it depends the material involved you be sure the amount involved you be sure bia ni na ka akoye a dwumadi o delay onti no e cost na court na find average of all these costs any o ha yenya o de pamni bia o setne betimi affect you ko bia na mesi miti no boko benkum ugbo wie ye no agba konifa omo so he ebi etne betimi ene wo hwe beti o nyina me de kwa akodi obi ho be 3 months I see de bi o mama excuse oh ye di be say ye ti check sa e go say wo de no communicate why me na me friend no me na me o ha no ma fa say me kaya na ma friend no ma me sa you know formula asa mate abre me o ha ma bre no me ja akire di obi de akura de afe ne fani oh yeah and de am say me jai me de ache because I beg you me akura me kai material no mpo nti ene emre mu miem en ese mu mie hu so na anya sa de pamfo de nya ba akokura na school reunion no so baso 26 okay nti kwasi school no he Greater Mass Amani Upon Senior High School okay and esa moba yes esa moba na mba cheer up na ja Gary Sokins Senior High School any ade Amas get for another romanti your bus is almost 3 more bus is 3 yes almost 3 okay yes any almost no fija kasa no enti no any nsema hudo bi kwasi yanka my time with Anas and also asem mi school mi school yi ombeba konongo eduma senior high school ombeba omo ya de ombeba bibie mu ya de empacho kan de bibie mu fie ni agro etia no economic hardship affect offering eno Adom news no mote mampani mahama koho jumedie bi 175th asori bi no kokan yese we de oti asori ho no mu a yipi ho yeso oti asori ho no mu anti omo famra ye bo 2000 say dipa 2 penalty me sorry ne ye bo ne
ntimi massa de kan net ne kan 2 cedi ndem say the whole church enti ahokyere na affect offerings enti ho asem no enti no na some way so ye me de preterm birth is not spiritual. Okay. It is a medical condition. I say we ye mano na wanya bosom nkro ne ye wo omo a wo hu omo anya nimtia ebi mu sha sebi asakotere ketekete o ebi weigh 0.78. Imagine akro weigh 0.78 but so hwe ne ye na ye kangaroo mother can with the do omo boy anim na hwe ne kama akwa nkro wonyini be ye kese ma ne ye nwanwa nti abatan ensewonum ekununum a ye yerenum awowa na ye nuaman mu awo enkra wanu wo mo 9 months a muhu wo mo say ye abosomba ye mpewode nipa no akofa na be no da bi nya sa abre na wo so kansa metisa ne mu hye sa obatan ni nkran na support no na wo hwe ne ye na utie advice a adokotafo a nurse for de ma sa akra no benyini abeyo titiw nti medical officer na futu ode ma ye no wo mo nye enye spiritual eya wo mu nsem bi anti ye hwe ne enye ne sa menuanom bibi ne ho biem de a ye mfansie ye ni sinem se metro lens so de ba se Dr. Mahmoud Baumia and others mourn with Omahine Kwabena Sante. Oh, okay. Mse de kai aka wabo. Sir. Omaba so dadenti. Efia. Yo. Ye wi nse de ne. Ye fancy. Ye do bia se ye nwie afa ne ye bia dwumade no ano. Ye won hyehyɛ wo ho afisam pensempensemu. Agodie mu nsam ahosepenso ebeba. Ene ye dwumade ahodo e wa Adom TV. Wa wo hwɛ ye Facebook nyame show ye kwaba na afia agodie mu nsam atoaso.